Gikuu gia Kalembe Ndile gikirirwo mukode ni muruwe Anthony Kioko uria gwaniriire ithe ahurukire mathaini ma thaa 11 cia kiroko akiamukira urigiti thibitari-ini wa Nairobi Hospital. Kalembe Ndile ni umwe wa ateti aria marari ngumo mwena wa Ikamba-ini na anatungata ta mumbunge wa Kibwezi no igeria riake ria kuhita itenera gitururo giki kia umbunge gicigo-ini kia Mavoko mwaka-ini wa 2017 ritiageire na umithio. Na mimi niliongea na Mheshimiwa Kalembe juzi na hata jana asubuhi, na kusema kweli sikujua kwamba angetuacha haraka namna hii. We are waiting as leaders for more information as to what would have caused his death, because a lot of us received this information this morning. President Uhuru Kenyatta gucakaya ni augire bururi-ini woro ni mundu wa bata no rari na ngoro ya kwenda andu othe gutekumakania ikiro ciao. Munini wa Mutongoria wa bururi Daktari William Ruto agicakaya Kalembe ni augire uyu ni umwe wa atongoria aria marari mugambo wa aria hinyiririku. Waswahili wanasema si ndege si popo, acha si ndege si popo. Ndũmĩrĩri ya Mutongoria wa ODM Raila Odinga nayo ekiuga ndamukira riboti ya gikuu gia Kalembe na kimako kinene na bururi-ini woro ni mutongoria njamba nore yumaga na njĩra nene. Atongoria a mwena wa Ikamba-ini na arĩa mekoragia marĩ nyũmba-inĩ ya kũiga mĩĩrĩ ya Lee gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi nĩ moririe ũthuthuria ũtabanio nĩguo kũmenyeke nĩkĩ gĩcũngĩrĩirie gikuu gia Kalembe Ndile gũkũmakĩranĩra kũnyitĩrĩra bamĩrĩ yake. Hatujapata habari kamili haswa the cause of death. So I want to ask that one thing I know, it was not COVID. It wasn't COVID, this is for sure. But it's something to do with the bile. And so we will wait to get the actual results. Kwa nini alituacha ghafla namna hii? Kalembe anatungata ta munini wa ministry-ini ya ugendi na nyamu cia githaka hindi ya thirikari ya President wa hau gabere Mwai Kibaki, naguo mwaka-ini wa 2015 President Uhuru akimwamũra ta director wa kambuni ya mai ya Tanathi. Mheshimiwa Kalembe Ndile stood truly for the common person, mwananchi wa kawaida, na hakuficha, hakuogopa. Alikuwa na ujasiri wa ajabu. Waswahili wanasema si ndege si popo, acha si ndege si popo. Kalembe akoretwo agitongoria kiama gia Tip na Uhurukire ari na ukuru wa miaka 57.